Patumile tho tarakia hormu kinep thulong. Prabjin penjeng ha hawar arlo long ta degree college padopon po. HDP Primary Health Center HPHC along Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rong Parka Humrina. Norisa Bepi Ningkan Phoso se Hong Ha Phong Ruak ke Sopen Kisum ka chak nang. Deopani arada tum MAC Shorbon Telenga phan EMP vek nang jipu ka chasam. Hello everyone, we are the team of Karbi Beatbox community. Kardom kadok beta Karbi arad duan wean la nilitum ke la Karbi Beatbox community nitum phan ke la KBC pu amen pensi mane non an ke chithang siong lang inke la non nilitum ke bang jila date 25 bang nilitum Karbi Beatbox competition mate summer beatbox battle 2022 bang diponik jipulo la bang ke non nilitum la Karbi la solong rilong bang ke pangcheng si la beatbox po hin pen ke pangcheng si event ni tum dipon ikpo la si nan tum phan ching rilo plus arni bang plus bang so arni bang ke nang tum bang iktha alira chamang chipi dunji kusi ning che thela inke wa neli bang ke la KBC founder lo inke la puna hin bang alang ye co founder lo inke hopan pen bang pulote alang li ke tum executive Miss Britney in hopan kedai mang do bang ke ni tum executive suggestion. Hello guys, this is the co-founder Cheese Fries. I'm going to be judging the beatbox battle on 25th of this July. It's going to be a fun evening. We'll be starting from 3:30 and estimated time to be ended is 8, but we can have more fun up to 10. So it's going to be a great night, great evening, having all you guys there and some invited artists too. We're going to sing, dance, hip hop, because beatbox is hip hop and hip hop is also music. Music is life. Peace out guys. Nele birta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta norang ton pen arjikta Patumile tho tarakia hormu kinep thulong. Borpothar Police Station ke par loka kharjan check gate along Dimapur ben Shillong ga cheleng ihu mahem konglong along rakia hormu kinep dunlong. Patumi jakhonga cheklo ni phai ingkoi ra ke thom arni por phai phora minute ingkoi malom ihu mahem konglong Dimapur ben Shillong ga cheleng along arakia hormu kinep dunlong. Ahem konglong a number lake AS01GC 5833 mate AS5AEC GC phone nerkep ke thom aron repen rakia hormu ke papar ji buka bor iponahut kakhrajan under Borpothar Police Station along John Das APS SDPO atumpen karsik jit pen ke ton kelang asai klem pon bomahut rakia hormu kinep dunlong Kelong pon lake bor ingkoi an long pon lo bangso bor ingkoi pen alien kelong pon lake pharohini ra troxicap ra pho tok bor nerkep isi mate 275.81 kgs doji lapen hithiador lake laghini mate 2 lakhs an long jiputa nang thandun bangso ra ki ke wana bang phua men lake santosh thapa arong lake dilai pusi birta longdun কিমান পৰিমাণৰ ব্যাগ তোমাদের সিক্রেট ইনফরমেশন আছে মই ওসি বৰপথাৰ আৰু সিআৰপি স্টাফ সকলো লোক এখন ইয়াতে নাকা লগাইছিলে থাকা জানত আৰু প্ৰায় 6টামান বজাত এখন শিলঙলৈ যোৱা বাছ এখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল আৰু বাছৰ সিটত আপোনাৰ 20 বক্স হেৰোইন পোৱা গৈছে এটা কলা বেগত ৰেপ আপ কৰি থৈছিলে আৰু ইয়াত টোটেল ৱেট ওলাইছে 275 গ্ৰাম কমাৰ্চিয়েল কোৱান্টিটি
এই সংক্ৰান্তে এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম সন্তোষ বিলাই বাসিন্দা ছাৰ আৰু এটা কথা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনবোৰ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া বিশেষ বেলেগ ব্যক্তি পোৱা নাই হেণ্ডিমেনৰ ইনভলভমেণ্টটো আছে কাৰণ সেইটো চিটত কোনো মানুহ নাছিলে আৰু এইটো তেওঁলোকে লিষ্টটো ভালকৈ বনোৱা নাছিল তো আমি ডিফিনেটলি হেণ্ডিমেনৰ ইনভলভমেণ্টটো পাইছোঁ বাকী ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যন বজাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান কৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 2-3 crore ভিতৰত হ'ব কাৰণ আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো ভেলু হয় এইটো 7 crore হয় তো 275 গ্ৰাম আপোনাৰ 2.5 কোটি আৰু এটা কথা ছাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 900 বাছতে প্ৰায় উদ্ধাৰ হৈ আছে ড্ৰাগছ কিন্তু এই বাছসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বাছটো আমি কাৰণ বস্তুটো আমি কোনোবা এটা পেচেঞ্জাৰে কেৰি কৰোঁ বস্তুটো কাৰণ বাছত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি আমি ইনভলভমেণ্ট নাপাওঁ কিন্তু য'ত আমি মানে কি ড্ৰাইভাৰ বা অনাৰ নিজে আহে গাড়ীত তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় বাছ কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং আর নামলাং পিপেন দিবেন্দ্রা রংপি রিপোর্ট বিশ্বনাথ কার্বি লাইভ Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Prabjin Benjeng Hahawar আর Lolong ta Degree College pa Doponpo. Nijang Karbi Anglong Jeng Hahawar ar Lolong Loke Charlie Arisu Ijanga Tumaphan Isi Kemesen Avar Sai Kemek Kevanpi. Jengkha Hawar along Lothan Bang atum kemat hapen, Pini Jengkha Irrigation IB along Lothan Bang Political Klembang Phulapen, KSA Klembang Phubang Piatum Pen Chingki Ching Waipon Pen Ching Rumsi, Jengkha Hawar along Degree College Padonang Pua Mekang Nipon. Labangso Degree College ke doponji aphan Pini Mekang Nipon lapen Prabjin Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen Education EM aphan kachetong damji aphan Saideng Ponpo, lapen Labangso College Pining ke pa doponun ilo, muning si ke pa doponpo pusinang pachinidon. Jengkha Hawar along sitami, School Mesen dolo, lapen Higher Secondary College sami dolo. Bonta, Degree College apang kavedera jok, penang an loke Charlie ning kehang ariso ijang atum sitami, akehe loke Charlie dam un epena jok ke Charlie kang ton kok lapuson atum tado. Lasi Prabjen pen Jengkha Hawar along Degree College pa doponang po, lapen Labangso Degree College along Art Stream si pa doponchod lang pusinang pachinidon. Depok saya mungkin tidak kasih tahu ke Canggu. Mungkin dalam kalau boleh, ini tu madim lupa cari sumar bukti, dah sumar pun kita kelang kita kan sumar. Tapi apa tu alang di sumar pun kapang cari pangku ujian ni hang kita meniaga. Akhirnya dah dijikulah sama. Don Bosco, macam ke Jengkha High School lang, Higher Secondary dulu, macam Mamonpo College orang Higher Secondary dulu, setelah Degree College tu macam. Masih lah Degree College, kacar lagi pun sama tu dijanji. Adin dua sita tam kita. Asal bosan itu cingwais misal si Jengkha long ta, isi Mesen Degree College, bilonang panglonang, isi pemimpin mereka. Jirpi kita din ratakan siang ini tindak itu kalau job kalau aja tu job kali dah mukali tiap minggu bihari guru garu masih hai aku kan itu tinggal lo ya kenang job $1 di kelas ke jangan kalau itu pinang ko lakukan ke langsung kam pasti tunjuk apa ini tu autonomous council long damsi Hadak CEM ke hai, education EM ke hai, apa CEM ke hai apaan, sendiri, dalam ko bisa ini. Setelah itu itu dalam terang ko, sorkar aron ko prima, kenang coji, dan di kelas kibiu kan, dan itu kerap citu pensi, aron anda ketap lagi kan itu, sitik kontor, saya dengan kontor. Piningang bong sila bang soa college ki bipon iji pusina tingbai pon padoma. Pining amat ke kali itu katar ke dam ke muning aningkan. Pining pensila adimak bong bang hemari bang mungkin itu parjapo akan jelas soalan bang itu pasti tangko
Kasi morning session pensi. College bangke Karbi Anglong Dongkamukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. PDP Primary Health Center HPHC along Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar Kahumrida. Lakha Inkoira isi Borjan Constituency East Karbi Anglong along Pini Nipa Inkoira pli Borjan Angkangarlo HDP Primary Health Center Matithi Hekpen HPHC along Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar in charge Department of Medical Arts and Culture Kahumrida. Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Lapen Mandal Committee Klembang Hukamanti Sotumta Chetongdun. Lapen HDP Primary Health Center Hospital Staff Atum Chetongdun si Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongpharapan Karbi Poho Pen Karchopadopon. Dr. Buneshwar Warte EM Surya Rongpharapan Kachuning Dimati ke Pachini Dunke Hospital along ki Duki Sung Lapen Asonason Kaduri Alam Chethandun. Ke Chengsi ki Junala Lapen Adung Het Dowai ki Jora Hemate Pharmacy Missen ang Pinangji. Anparta Nurses Doctors ke Doa Hemate Quarter Humni nang Pinangji Pusi ke Hang Chuning Rido. Lanparta HDP Primary Health Center Mate Thi Hekpen HPHC along staff atum Chetong Dun si RDP Dun Ringti. Amen lake Dr. Shanti Singh Laboratory, Gina Saikia GNM, Menuvana Bhoyan ANM, Dr. Longdili Terang NPW, Dr. Rajan Timung SW. Halapu Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar pen kaningje ponke lahai kinang jiason an nenang lang popusi chechak tekanglo lapen aprangsi ke HDP along non dobom HPHC along si sayang deng klem paprang popusi lamchak jipi tekang. Karbi Anglong HDP pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Norisa Bay piningkan phoso se hongha phongrua ke sopen kisum ka chaknang. Nijang Karbi Anglong Lakha Sirkap Amreng Constituency Jirikindeng Angkang Pike Parlo Wanpung Sing Tiswarongame Kar Norisa Bepi Ningkan Phoso se Honghab Hongrua ke Sopen Akisung ke Phoka Chitong Nang Penajok Hematangka do Anpenta se Chelang Bomlo Lapen Dhorama Hinda Chelang Pon Ulo Bonta Tangka Kadure Penajok Nona Banke Se Ka Chelang Pijut Long Lederlo Nona Banke Choklemun e Chodam un e Anpinlo Lapen Nonke Se Ta Chelang Imo Vederlo Se Ka Chelang Nang Jian Ta Chelang Edlo Nonke Kichoji Apananta Avededlo Lasi nilisung pikangjanglo lasi non ke dobom nilitum Amreng Constituency pen Rina Terang pi pen Chenglong Karbi Anglong Autonomous Council ke the ke dinga tumaphan non prabjin pen niliphan nerabvek nangjila pen nerabvek thapusi chuning ripon lapen komadni abang phubang phi do an Jongsi kanghon ka jinso pen tangka cherab dunji aning ke hanga tum dole pute pachinilo Account number lake 746401027261 henlo Aprangsi nang limen chin thadi khatte Narisa bepi ante non nang likidu bom kolosu a constituency lo lapen kolosu arong ang kang nang likidu bonte li rong ke dak hilo wan pung lo ante kene ang kang bangke Amreng Constituency lo jadi kendeng police station arlo lalu ante non la nang li kisu det ning kan ko an ben sila bang so kisu nang li kachulong lo ante akiso ning kan bang cipu thekhet det lo nilita mat cicini ne det lo pinang anak ko ning kan sikiso sita lakwa ke bung phak abang ke lake ning kan ta ong hoi thak thak lo ning kan phot throk bak do lo mo December ante ning kan throk pula bang kachurot lok lo nang li kidam tayo hilo dongon edet khangjang anlo tariak sin eyo nilichin si tibikok anlo kidam ya chin lo kai tapilo nang li chuklem sudam
barpi barsu anta dam un epin lo man te damun edet thak ason lo damun edet lo pinso si joy peri anta ki chok lok lo pinso lok lo yatta theng alang ki chun ki dang anta pinso lok lo damun thek thedet lo ke nang lila puan arni pen kisung kacicak sitame nang liphan pupine sarkar pe nang liphan akirap nang li chithek long ma ve ni liphane thang tanang iraba ve pin lang thang ya talong de pin lang la punang kar juan ta pinian pin lang ne liphane thang ta ve la pe nang li tum ala bang swa kisu pe na jok kidam tang arni sitame hem akhoros tangka kiduan pen cipidam pe nang li tum un an pen se chilang phan bor ilo ma chilang lo la asap sup ar phek tang ho han su tang ho pen juk klem pen chilang lo an chilang long pute meta meji pu ma si chilang long le de lo an la chilang lo ta sa mu jot po chilang long le lo te me det tu rot tu waret payat yo ane poisa de lon ke non ta ki ana ki chon ye ta kang dat lok pin su ta ma poisa ve ma chilang long le det lo pulote ni lia chuning riang tung ke la Karbi Anglong Dongka Mukam Ben Promesh Tirang Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Deopani arada tum MAC Shorbon Telenga aphan EMP vek nang jipu kachasong. Pini jakhong acheklo niphai ingkoi rapli arni Deopani constituency arada tum MAC Shorbon Telenga aphan EMP vek nang jipu kachasong. Nilitum Deopani arada tum chupa haivek MAC Shorbon Telenga aphan si EMP vek nangji athe mukut mahanta ke nitum rat pen ke pahaya bangkali anparta ke damtang ningkan pho MAC do de pheta mesen pen rada tum avar sailong dunde la pen ke lang ke plek dokok anparta mukut mahanta ke election pathu dunde pen nominated MAC pidat la pen EM ta pithu det ke nitum Deopani arada tum che kroy dun thek la pen nilitum abatai lo ko chesong la pen pinile thota chesong thulo la an penta mukut mahanta phan EMR pupen pasun se pulote eprang ke bangji sita anso se chesong nang kokpo la pen mukut mahanta hem sita me Deopani arada tum thurpak pen dam si chesong nang kokpo la sinilitum Deopani arada tum ke mukut mahanta phan EMR pu ki pike che dondon thekte nilitum Deopani arada tum chopa haivek MAC Shorbon Telenga phan si EMR pu pivek nangji pusi nilitum pini bang swar mu che jeng pen che song nang koklo la pen pini kado kave armu ko che tong dun lake bang pharo phoso se armu che tong dun puta nang than dun anji alam bang ke lapulo kidam tang ningkan pho bukun monto phan pahai dun pen sita Deopani arada phan koson lon nanglang lepin inglong aso phan hai ke pahai lo sita non ako EMP thudet ako jongsi election pine thurthe pin pen si alang phan EMP dia dapat nili tumba chu pahai vek aphan abang phan si EMP nai pusi nili tumrat pen kachiso em nang pi det pulo te nang le tum hen pen no na ku ga prang ku pilo song kon diga nilitum ke nang pipedet pute nona son nilitum ke chisong thula servan saraphan nilitum han EM nang piwek nang ji pusi nilitum ke chisong ahok lo nilitum apong tin stamitum press meet ason thori tum dengpon lo ke partang along stamitum press meet long ke dengtang ningki pum tang along si nilitum ako pini an stamitum rat kado ka vitum parum petsi nilitum khai chipu pe pin pen nilitum karbi bu chipu pe pin pen nilitum chisong pon lo la si ke wangja por long stamin nilitum bare nilitum nengjeli thod lo hala nominated MEC aphan mata ku EMP thuret alam nilitum kachi don de puthak si nilitum rat pen nilitum thorang kok lo la suppose nilitum non youth pen chenglok ronga sar pen chenglok kado ka ve ham phanga song do an litum chingrum rap pet silitum labang soka chi song lo litum deng pon nang kok lo kardong
ton hello je ladak deponi homosti mate ladak arnam lang piel long bang ken litum halas bang so MEC bang litum chidon tek the ala athe ke pak dang long stame lang ladak kiron ke plak long ke chok che dokok la si Karbi long lang litum la sonang ke plak along dokok apus thak sin litum ke chidon de thek long lo la sinoni pong pong bang ke litum mukut mohon to bang ban ke litum nang ne la ben jongsi council atum bate state government atum jongsi ning hang jongsi do pulutang te alang li support telenga phan jongsi pilong son te litum ning ingsamji pusin lo charlie song lapen kadoka vi ham phang asong do an lapen rong asar pen cheng lok risoi jang tum antan nitum labang so ka chidonang tek sin tum paklang pontulo Karbi Anglong Arnam Lang Pipen Dibendra Rongpi Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.